إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إمها لبوتي عزة ربيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده مروما فهو مي سيريز كا أقول من كوريا ميجندا فيلاول تهو كتير ميادو سيراد كرفيا مولين فيلاولين أقول من كيوانم إيجا أقول من كيوا فواني شفاعة بهيغتون نوتا إيه موضوع أقول من إيه فشا فواني إيجا فيلاولغو نوتا إيجا دارسون أقول من إنجن دي شفاعة كي كوباكما أدي شفاعة كي أي حق ويتشكما أدي هم أهم إم بدوغن وا شفاعة كي كوباكم بس أقول من إيجا فيلاولون إنجن دي ميادو إيجا إثورن أقول من كيواني ما كانوا ده نقطاي إن نقطة كي شفاعة لبي عملتا माने कि दुनिया मती के ए अमल तक कोफी कम गवाना मा क़ियामत दुहूं ए शफ़ाअं अलगुम न लिबे अमल तक आ बहे गोतुं हुरिहा अमल तक आ बहे गोतुं वाक देखुं बल खुम में बस वर कन्वा तब बाइंग अमल तक आ बहे गोतुं अलगुम में वाक दक्कानम अधि हम अने नुगता कि शफ़ाअत तेरीन ना बहे गोतुं क़ियामत दुहोगा मैं रसकलांगे मी देवा शफ़ाअत तेरी मी देवनी वकी बायका नोता शफ़ाअत देव मुगे हुद्द मी देवनी वकी बायका एमे ए नोकता बेगुतुन दें अलगुन में वाक दक्कान कोमे कस एमे फुरतमा अलगुन में वाक में दक्कनी शफ़ा लिबे अमल तका बेगुतुन वरक गिना अमल ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवा फावे एगुतुन अलगुन में वाक दक्कान ए नोकता की नोत ए मौदुआ की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वसीला देवुं एदि दुआ कुरुमा गिना गिनांग एकलेग फाउंड ग मच्चा सलावा कियवुं मी शफ़ाअं अलगुन लिबेने अमल तो ग तेरें अमल कमुगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी बयान को देवाफा जाबिर के फान के किबान रिवावे के वा हदीस गवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवे मन क़ाल हीन यस्मउ निदा अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दअवति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलत वल्फज़ीला वबअथहु मक़ामन महमूदन الذي वअदतह हल्लत लहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा कोमेकस मी हदीस बस फलुगा एक अलेग फान मी हदीस को रवनी बंगी के अडुयु मफहुगा बंगी गोवा मीहा बंगी गोवा निमुनीमा बंगी दुआ क्यूम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद देवनी ए दुआ की اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته مي فدان دعاء كفكم غوانما دين رسول صلى الله عليه وسلم حديث کو روني تيمن کليگ فانوگه شفاعن اميهك واجب وجه نوتا تيمن کليگ فانوگه شفاعن اميهك حاصل وجه एमिमा मी बांगी गौमा फहुगा कियम यंगोन्ना दुआ कियुमा की मी हकीकतुगा क़ियामत दोहुगा अलगोमेन्ना शफ़ाअ लिबुमा मेदुरवेगेंदा सबबेगे गोतुगा एकम मिवानी इनवता ए अमल कुरुमुं शफ़ाअ लिबे अमलेगे गोतुगा एकम मिवानी लब्वाफा कोमेकस मी किया दुआगे मी बुने बहुगे माने की मी फुरिहम गोवालुमा कायम कुरेवे नमादुगे वेरि रसकलाको मोहम्मद के फानंग अल वसीलाया मतवेरी दरजा देवान देव आदि एकलेग फान देवमा इबरस कलांगे वाउदु कुरवा फावा हमदु लिबिगेंवा मकामु एकलेग फान देवान देव एहमेमा मी वसीला नोत मी मतवेरी मकाम एकलेग फान देवुं एदि दुआ कुरुमुं अलगुमन इराद कुरबिया क़ियामत दोगा अलगुमन शफ़ाअ लिबेने अमल तो तेरें अमल कमुगा मिकम्मी वेगेम मिदानी अदिवस एहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहिं हदीस बस फुलक बलारुगा एकलेग फान हदीस कुरवा फावा बस फुले गमाना गावे इमाम बंगी गोवा अडुमुं एना एकिया फदान कियाशे माने की इमाम मीहा नुवत बंगी गोवा अडुमुं ए गोवा तकेते हमा एना के अडुदशुं कियाशे दिन तिमन कलेग फान के मच्चा सलावा कियवाशे
fahe timan kale faanuge macca salawa kiyawa fimihaka diha faharu salawa lavvanate den e fahuga timan kale faanan al wasila devun edi dua kurashe den mi hadis bas fuluga ekale faan mi ituram me bayan kod devani al wasila ya ki ko bakan ekale faan mi bayan kod devani al wasila ya ki suwargege manzil tahuge tereng manzileke e manzila ki allah ge altakun kure khas ala kammenuwi hasil nuwane manzileke emiha ki timan kalege faanu kamuga wuma ummeedu kuravame fahe timan kalege faanan al wasila devun edi dua ko fimihaka shafa'a wajib vejje nuata timan kalege faanuge shafa'an emiha kan hasil vejje emima me hadis bas foltakon argument me engigen dani me bangi goma fauga me kiya dua argument kiya kam gawana me irad kurve me argument na shafa'a libuma kureve he amalekkan adibes rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa faave man salla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamah rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani henduna haviru timan kale faanuge macca diha faru salawa kiyawa fimihaka timan kale faanuge shafa'in hasil wejje enima me hadis bas foltakum wes argument nan ekale faanuge shafa'in irad kurbiya argument nan hasil vegendane kamami bas foltakun deha vegendani devana nugata kan argument mi baladani rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawa ane hadis la ilaha illa allah mifadan kiya e kalima matiga hure e kalima kiya haluga e kalimen iman wa haluga maru atwejjo maddan den demi hure jami'a kan rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani emi hekabes mi shafa'a libene kamuga abu huraira radiyallahu anhu ge kiban riwawe gembe man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam timan khaleg fan suwal din nabi me khaleg faanuge shafa'atuge sobun emme ufa verikan libene mi hakika kutoy ehindu ekhaleg faan vidalwe khaleg faanun ehem bekalaku tifadan suwal nukuravane kan timan khaleg faanan hifulu velabwe mifada kamaka khaleg faanu lobi kuravwawaru timan khaleg faanan engi wada gannawa tiye timan khaleg faanuge shafa'atuge sababun emme ufa verikan libene mi haki emi hegge hitun ikhlas ter kama akuga la ilaha illa allah mifadan kiya fi mihay me hadis bas folun enge gotuga iman kamuge ahluweringe tereng ves rasul sallallahu alaihi wasallam ge shafa'a libumuga daraja tafat wegen da kaman eba deha wegende mihemve me shafa'at ge sababun narakan ahluwerin e narakan minju kurvumuga iman kam waruga da mihunnan iskan deve ibn hajar widalu fawe suwa denne fawa shafa'ataki shafa'atuhu ge tereng shafa'atike e qiyamat duhuga rasul sallallahu alaihi wasallam timan kaleg faanuge ummate mifadam vidalwa hindu e kaleg faana bunevene emi hegge hituga efada mifada buradanege iman kamwa mihaves naraka nereshe fahe mi shafa'at ge sababun emme ufa verikan libene mihaki emi hegge iman kan aneka vure ituru emiha ham mifadan qiyamat duhu emme matveri shafa'at ge sababun emme ufa verwane bayki suwaruge vanumuga kuriyara damiha eba mihunna ki hisaben neti suwaruge vanna mihun den e fahuga suwaruge vanna mihun e hisabu bellewma fahuga ehenas evves adaben neti suwaruge vanna mihun eba mihunna fahu narakage hunu ihsas kurevi ehenas narakayen nuwadde mihun hadis ga bayan kurawwa fawa as'adu emme ufaweri mi kalima ishara kurani suwaruge ga ahluwerin ves eba mihunge iman kamuge daraja tafatwa fadan suwaruge vanumuga ves daraja kureifawa kam warugada iman kame ga ahluwerin suwaruge vanumuga ves iskan devekam la ilaha illa allah mifadan kiyafawa muslimaku ves fa fatahuge sabun narake veddunu kamuga ves emi heka rasul sallallahu alaihi wasallam shafa'at tirwe wada gannawane anas gefan ge kiban riwawe gemwa hadise gave hadis digu hadisen hadis ga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani den hatarwa nafaran emburu wadagen hamda sana dannawane
adi diguko sajida kuravane den nida ivvevene e muhammad kalefane istashi fulu ufullawashe vidal washe adu essevene adi devvuman edeshe devwa hushime adi shafaat terve wada gannawashe shafa qabul kurevene den timan kalefan vidalwane ya rabb la ilaha illa allah kiya bayka shafaat terumge hudda devwashe den allah wahi kurvane timan allah ge izzata mativeri kama kibriya wanta kama jalal wanta kan gandeva wahi kurvame la ilaha illa allah kiya fi mihaku narakan nerwa hushime ehmima mi hadis bas fulun algon menne engige mi doni ikhlas teri kama kuga la ilaha illa allah mi kalima ki ummati ga demi hurejje miha adi kiyetta e kalima ki ummati ga nuate e kalimen iman wa haluga demi hurejje miha allah irad kurbiya qiyamat duhuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge shafa'an mihaka libenekam ade timwana amalakan algon men mi badalani rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawa anen amal ful ade sajida gina kurman ekale fan kurawwa fawa basful ekale fan rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basful gave ekale fan ge khadiman hadis kurawwa kam gave tiba beenumwa evves coming ebawin heyye ekale fan ge khadiman ekale fan mukhatab kurawwa mi vidalwani tiba beenumwa evves kamen ebawen heyye migotun edduwa ko mifada suwal kurawin hindu e khadim midannawani e allah ge rasulay timanna ede kamaki kaleg faanu timanna ettaka qiyamet duwahuga shafaat tervume den ekale faan mi hadis kurawani ehem vejje kam gawanama tibayen oti sajida kurun gina kurume emema me hadis bas fulun argument mi engige midani sajida kurun gina kurumaki mi allah iradu kurbiya shafaan argument nan hasil wang we mage kamuga kommekas iswe bayan kurawunu tin amala fauga adi minunas gina amal take rasul sallallahu alaihi wasallam we bayan kurawwafa namas den enukuta fauga den argument wa kadakani shafaa sabitwa farataka behe gotun kon bayakatto allah subhanahu wa taala qiyamat duwaga mi shafa'a mi devvani migotun emme fortama mi devva shafa'a mi devva bekalaki rasul sallallahu alaihi wasallam mi emme ha shafa'at hoga terem ves emme matwer vegenwa adi e shafa'at kam muli umma beenum vefawa shafa'ataki algun menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge shafa'a etokin hadisegga aliga mi mativeri shafaatuge wahaka bayan kurawwa faave ilmerin bayan kurawwa gotuga algon menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasa vegenwa tin shafaat qiyamat duhuga wane kamaga ilmerin me bayan kurawwani kommekas emme foratama shafaat kamuga bayan kurawwani ash-shafa'atul uzma nuwata emme mativeri shafa'a qiyamat duwahu mistakum mahsharuge maadanuga kolat tibe hindu eba mihunge meduga hukum kuravvuman edigen allah dannawa shafaat teriwane eduwahuga mistakunge meduga hisabu bellevun lasve e intizaru digu demigen diumge sobum mistakum wahushi tahammal kurandati vena musibatigga ehindu mistakun go mundane timam mennattaka shafaat terwane kakuto etanun hama emme bekalaku wes nabiyaku wes rasulaku wes adi ehem bekalaku wes ekaman hama kuladana vegene nuwane emme fahun algon minge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam vidalwane timan kalege faane den ekalege faan shafaat terive wada gannawane me allah taala ge wahi bas fuluga wafadan al maqamul mahmud nuwata hamdu libigen wa maqam ekalange wahi kurawwa faave wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda adi fardu fas namaduge itura kalege faana khas namadige gotuga regandu baegga e qur'an kiwa vidaluwe tahajjud namadu kurawashe ekamun kalege faanuge veres kalange hamdu libigin wa maqama kalege faanu fonuwa hutte adives ehen hadis bas folegga riwayegen ve ibn umar vidalu kama riwayegen ve
ಫಾಗೆ ಎಂಗಿಲಿತೋಗೆ ಕೊಳುತ ಜಸ್ಸಾಗಿನ್ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹು ಎಬೈಗೆ ನಬಿಯೆಗೆ ಅರಿಹದ್ದಾನೆ ಅದಿ ದನ್ನವಾಣತೆ ಏ ಮಿವೆನಿ ಎವೆನಿ ನಬಿಯಾಯೆ ಶಫಾಅತ್ ತಿರ್ವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾಶೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಎದುವಹು ಶಫಾಅತ್ ತಿರ್ವಾ ಬೇಕಲೆ ಹುಕಮ್ಗಾ ವಾಣಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಈ ಹಮ್ದುಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮಕಾಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫೋಣು ವಾಣೆ ದುವಹೆ ಮಿಕಮ ಬಾರು ಲಿಬೆ ಅನೆ ದಲೀಲಕಿ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಬಯಾನ್ ಫವಾ ಹದೀಸ್ ಆದೆ ಬಂಕ್ ದುಆಗಾ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಕಿಯುಮ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಇರ್ಷಾದ್ ವಾ ಫವಾ ದುಆ ಆದೆ ದೇವನ ಶಫಾಅತಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ದೆವ್ವಾ ದೇವನ ಶಫಾಅತಕಿ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಅಹ್ಲು ಎರಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೆ ವೆದ್ಯೋ ಮಂ ಎದಿ ವಡಾಗಿನ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ವಿ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಶಫಾಅತ್ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಅಹ್ಲು ಎರಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೆ ವೆದ್ಯೋ ಮಂ ಎದಿ ವಡಾಗಿನ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಶಫಾಅತ್ ehni evve suwaruge wanta veri eka rasul sallallahu alaihi wasallam ge shafaata laage menuwi suwaruge nuwadevene mikam bayan kurabwa ekaleeg fan hadis kurabwa faave rasul sallallahu alaihi wasallam vidalu vikaman anas gefanu ge kiban ribawigen ve qiyamet duw timan kaleeg fanu suwaruge ge doru kolu kariye gos doru hulo ma dannawanete ehindu bunevenete tiye i kaaku heyye den vidaluwane den timan kaleeg fan vidaluwan me mi i muhammad nabi kaleeg fane ehinduga bunevenete kaleeg fanuge kurin evves mihaka dorukol nuhuluma timan kaleeg timannaen amuru vevigembe ehmema me bas mi hadis bas fulun argument mi engigem midani me swargege dorukol tan hulumattaka allah kirtman nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge shafaan irad kurbiya edwahun libigen dakama ಆದೆ ತಿಮ್ಮನ ಶಫಾಅತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಲ್ಮೇರಿ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವನಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಬೊಡು ಬೇಬೆ ಫುಳು ಅಬು ತಾಲಿಬ್ ಅಜಾಬ್ ಲುಯ್ಕೊದ್ ದೆವ್ವು ಮಂಗಿದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹಜರತುಂ ವಾ ಶಫಾಅತ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಬೊಡು ಬೇಬೆ ಫುಳಕಿ ಮುಶ್ರಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ದುನಿಯಾ ವದಾ ಕಿಯಾ ಫವಾ ಫರಾತಿನ್ ehmima ekaleeg faanuge bodu bebe fulaki ekaleeg faanu duniyege hunne viruga rasul sallallahu alaihi wasallam makka ge mushrikun kuramundiya udagutaka dutturattakun ekaleeg faanu salama koddevu mattaka wara burakum masake kurevi bekale kommekas abbas bin abdul muttalib arihun riwavegen ve ekaleeg faanu rasul sallallahu alaihi wasallam sual midannawani e allah ge rasulay abu talib faanaki kaleeg faanan oga teri belehettun teri bekaleke adi kaleeg faanattaka ebahi kaleeg faanun mushrikunge dutturatakun salama kuravu mattaka masake kureviye ekamattaka kofa is kurevi bekaleke fahe ekamuge sobun ekaleeg faanan evves manfae qur'ane toy e kuri kantattakun evves manfaen abu talib ge faana qur'ane toy den rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani aike ekaleeg faanu wahushi narakage azabu lui kuravigenne bae riwayat hoga wafadan emme lui azabu libe mihaki abu talib ge faane timan kaleeg faanu nuwinama ekaleeg faanu wahushi narakage emme adike emema me rasul sallallahu alaihi wasallam khassa wegen wa tin shafaat den efoga den mennane muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam fiyawa enihen nabiyuna devvigen wa shafaat nabiyunge maccan ekalaange diilative wodigennawa ekalaange shafaat qabul kurawwa fahe e nabiyun ebekalunge qawmge mistakunge terin eba egge faafatoge sababun narake veddeve mihunna shafaat terve wadagen e azabun eba mihun salama kuravun edi allah dannawane mikam bayan koddewa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa faave قدسي حديثك الله تعالى وحي كربني ملائكة شفاعة تربية أدي نبي شفاعة تربية أدي مؤمن شفاعة تربية أدي باكي هري رحمن وانت الله دم في الله تعالى مجسومكم بيكم نركام بير النروبة هٹ එමිහුන්නකි දුනියමතිග එව්වස් හේකමෙ කොෆාවා බයින්නෝන එමිහුන් ඒරුවා හුෂි නරකාගේ අදාබුන් ෆිහෙවි අලිතකි فدان فهم حديث کا میواگوتن اللہ تعالی نرکا منجو کروا بیکی کافرون نون ehne kamako ebami hunnaki shahadatuge dekalime kiyum fiyawa ehin evves heu amale kofanu wa bayke ehne kafirun naki narakan evves haligga minjuane baynune
ادي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله برحمته من يشاء ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. رسول صلى الله عليه وسلم بيان كدفني قيامة دوه ميستكون صراطك متين جندوه هندو فهي ايگه دكارفن اميهن ناگين اببيكو انبيك جمچ واغوتن نركاگه تري وټومون لومون گندوانته فهي الله گه رحمتون اكلانگه اراده كوربي علكو اكمون منج كوروانته دين يفوغا شفاعت تربومگه ايزونا ملائكه النشا نبي النشا شهيد النشا تدورين نشا تدورين هم كشورون اكلانگه ديومون ابا ميهن شفاعت تربانته adi emihegge hituga zarregge minwaru iman kamen on mihku wis naraka nervenite emima me hadis bas folun algonmen egigem midani nabi bekalunge shafaan adi rasul sallallahu alaihi wasallam fiwa ehni hen nabi bekalunge shafaa wis eduhuga mistakonna qaim wegen danikaman ade qiyamah duhuga shafaa libe anebbe ki malaika bekalun malaika bekolonnaki Allah subhanahu wa ta'ala nurun haddawa fa wa bay eki bekalun eki ufeddumga tafatu geggatan eki bekalun man Allah ufaddawa fani kommekas ma malaika bekalunge shafaataki mi sabitu echkama adi malaika bekalunge shafaan algonmen libene kama kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala ebawe angawafa الله سبحانه وتعالى وحي كروا فاوي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أدي الله إرادة كروا ميكن إكلانج إذن دفا روحي وديغتم فهوغا منوي إورين شفاعة إبس كم فدا ندوي كتا ملائكة أدتهوغا وهي أديبس إكلانج وحي كروا فاوي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى معنى أدي الله تعالى روحي وديغم في فرات منوي شفاعة تريوي نوانه أديبس سمعهم إهن آتك الله تعالى وحي كروا فاوي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم عرش أفلوا ملائكتنا إيجي وشاگن وملائكتن إورنگ ويرس كلانگن حمداكو تصبيح دنوانته أدي إكلانگين إيمان بته أدي إيمان بميهن فاف فسوم الدعاء كرفانته ألمنگي ويرس كلاكو إبرس كلانگ رحمتا دني وديگتون هوريها إچگ مچا تنوس وي وديگم وي فهي توباوي إبرس كلانگ مگ تباوي ميهن فاف فسوان ديو أدي نركاگ عذابون إورين مت كرفان ديو එනිම මේ ආයතක බලාරුග අල්ගොමන්න එගිගෙ මිදනි මලායික බේකලුන්ගේ ශෆාත කීවෙස් ඒ ඛියාමත් දෝග අල්ලාහ් ඉරාදු කුරවියා ලිබෙබුන්දානේ ශෆාතිකම් ආද හතරවන බාවතකි ශහීදුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දෙවවා ශෆාත් ආද එම්මෙ ෆොර්තම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශහීදුන් නම් මේ ශෆාත් දෙවයිරුග අරබි බහුග ශහීදු මේ ලෆ්සු බේනු කුරුමුග එකි මානේ බහු එල්මරින් බයන් කරවා එගොතුම් ඉල්මර් බේකලම් බයන් කරවා ගොතුගා කොම්මේකස් හුරිහා ඉල්මර් මිස් ඉත්තිෆාග් වෙලවා ගොතුගා ශහීදු මේ ලෆ්ස් බේනු කරවේ බයකි අල්ලාහුගේ මෞගා කාෆිරුන්නා දෙකොළ ජිහාදු කො ශහීදු වෙගෙන්දා මීහුන්න මේ හුරිහා ඉල්මරින් විස් එබ්බස් වඩා ගන්නවා තාරීෆේ ශහීදු මේ ලෆ්සා බෙහෙ ගොතුම් කොම්මේකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශහීදුන් නම් قيامة دوه بدبا خاصية كمين نتا خاصة كمين الله سبحانه وتعالى شهيد نعي بدبا رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان
ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 أقاربه. كم يكس مي حديث بس فرقا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباني الله حضرتك شهيدنا نوا كامل لبيجن واكموغا شهيدوا ميهاගේ හෂිකඩුන් ඔහොරිගෙන්දා ෆුරතම ලේ තික්කායුගා ඒනාගේ ෆාෆත ෆුහවිගෙන්දා කමුගා අදි සුවරුගේගා ඒනාගේ මකාමු ඒනා දෙක්වෙනෙතේ අදි කව්වලුගේ අදාබුන් ඒනා සලාම කුරෙවෙනෙතේ අදි ඛියාමත් දෝහුගේ ඒ බිරුවරගේ වගුතුගා අමාංකන් ලිබිගෙන්වා මීහෙක් කමුගා ඒනා වානෙතේ අදි ඒනාගේ බොලුගා මතිවර කමුගේ තාජෙන් එළුවෙනෙතේ ඒගේ එම්මේ යාකූතෙවස් මුලි දුනියා එතනුග වාහා එච්චකවුරේ හේවකම් බොඩුවෙගෙන් වේ අදි හූරුල් ඊනුන්ගේ තිරෙන් හද්දිහ දෙ කඹලුන්නා කාවෙනි කුරවෙනෙතේ අදි ඒනාගේ අහලුන් ගාතිමාගේ මීහුන්ගේ තිරෙන් හද්දිහ මීහක ශෆාඅත් තෙරිවානේ කමුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හදීස් බස්ෆුරුගා මේ බයන් කරවණි කොම්මේකස් حديثنا ميدبا ماتيوري درجكا ماتيوري درجتكا ميدبا شفاعتا غولي ورق گنا گنا حديث تا رسول صلى الله عليه وسلم بيان کو دبا فاوي كمكس دين وفدي سوالكي شهيدون اب مان كربا eki kankamuga maruwegenda mihum wese bave shahidun megotun rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadith bas foltaka algon men balairuga algon men deha wegendani shahidun huri fasbayka kamuga ei taun ge baliga marwa mihunna banduge rihumegga marwa mihunna gharaq wege marwa mihunna farik kahade ech dashwe marwa mihunna adi allah ge mauga jihad kom marwa mihun mi huri ha men nakives mihama hus shahidun ge terega wa bekalunge terega mi hadith bas folta kon argument nam mi engi gendani adi hamaye me en hadith bas folle ge kale fan bayan ko devwa faave emi hegge muda difa kurum ge terega marwe genda mi hakives eive sama shahid ekkamuga komme gas den ofede swala ki mi huriha bawatek ge mi honna ki mi shahidun kamuga me bayan wege mi bani mi huriha shahidun nabes hama ekkala kuring e allah ga mauge jihad kon hangurama kon e marwa mi honna milibe fada mativeri daraja sawabu emi ekan e belibeto elmer bekalum vidalwa gotuga baaki tibbe bawatuge mi honna eba mi honna midennawun fada ni'mataka mativeri darajata libene evves hadise nuat ekama baru libe evves dalile waaridewgen nuwakamuga ehennama os ilmerin burewada gannawa gotuga shahidunge laqabu e emmenna deveni ekamuge sawabu hasil wanati ehennama os ekamaki e emmenge shafa'a sabitwa kamuge dalilenu mane ki shahidun nan allah subhanahu wa taala mativeri darajaka devuma fahuga ahlu baatunge tereng etoke bayakange ba shafaat terumuge fursat Allah subhanahu wa taala shahidun nange ba debba ehennama wes baaki tibbe baawatuge mehonna kan efada fursat nudebba kamuga eheni hem hadith bas foltakun argument nammi egegendani ade faswana baawatuge mehonna ki ladaring eba mehunge mamba fannattakawa shafaat ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas folega ekale fan hadith kurwa faave cheba mehunge tere mihege chin la daring lafatuga marwe jenama adi ekama ketterive heugen allah ge hadratun edefinama fahe emiyaku suwaruge wadejje ehindu etanum be kambalaku dennewune allah ge rasulae dekudin viestoe ehindu ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurebe dekudin viesme ade ehme maade mikama gole warak gena guna hadith bas foltan e bahore la umuruga mu'minu ge tereng e marwa la umuruga handa kuda kudin eba mehunge mamba fanna shafaat teruma qiyamat duhuga annane kamuga adi hama hemme hawana bawatuge mehunna ki mu'minun ebbayaku anebbayakam miwa shafaat rasul sallallahu alaihi wasallam ge kiban riwawagen ve ibn asake riwa kurbawa gotuga uthman ibn affan ge shafaat ge sababun naraka wajib befawa ebahi narake vedduma kandelfawa haddi has mihun evves hisaben neti suwaruge veddevenete
ehen riwayat gave timan kaleg faange ummatuge mihegge shafaat ge sobun rabi'a adi mudare kiyunu de qabila ge mihunge adada bayaku suwaruge vedde venete dennevune ei kom be kalege shafaat toy hadis kurvune ei Uthman bin Affan ge shafaat ade kommekas mi basfuluge iturum ves rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis basful takum ves algomne mi engigen dani mu'minun ge shafaate ki qiyamat dohuga mu'minuna libene echikama ade emme fahunu gutay gutga faha kollani kirit qur'an qiyamat dohuga altakunna shafaate ruma annani kame rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basful takum algomna fennang wikame rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe qiyamat dohuga qur'an annanete adi dannawanete e allah ena gahanaen zinatir kurabashe den karamatuge tajin eluvene anikka vis qur'an dannawanete e allah ituru koddevashe den karamatuge gahanaen gahana eluvenete den anikka vis dannawanete e allah ena ruhi wodigam faan dev den allah e alaka ruhi wodigannawanete adi ena bunevenete kiyawashe adi macchan aragen dashe adi ena kiyawa komme ayatakun hewkantattan ituru kurevene adi ves rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis basfulge ekaleg fan bayan kurawwa fawe qur'ana ki shafa qabul wevigemwa shafaat terike e kiyawa miha ge difauga hujja qaim kurawwane tedureke emihegge imamahu kamuga qur'an vejjemiheka suwaruge magu dakkai adi emihegge fasfahatan e qur'an du kolle mihako narake misrabu jahavi komekas me hadis bas foltakun argumenna mi engige midani qur'an kiyawa e aggotan amal ko fikam gawanam allah subhanahu wa taala ge he rahmatun qiyamat duga alutakun narakan salama koddinu mattaka ehi terikum for koddinu mattaka qiyamat duga e qur'an annanikama enve ma algon me qur'anu ge shafa beenu wa kam gawan ma algon nangoti viha ves gina me qur'an kiyawa ad me qur'ana e gotan amal kurum komekas miedu algon me bayan kurawoni shafa libe amal tawge teren komme ves minware adi hama ehme allah subhanahu wa taala shafa mideva be kalunge teren komme minware misabun mieduge mi filawal gol me misabun kurkollanam dua ki allah subhanahu wa taala algon men mi adwehi filawal go nuwata algon men mi adwehi darusun komme ves kala faadate ki allah subhanahu wa taala algon men emmenna minwar kuravun dua ki allah subhanahu wa taala algon men emmenna ikhlas terikan minwar kuravun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh